Tapos bro, ang presupasi sa Go 98 itu cat mobile repairing. Tapos bro, so ini kau video ring video stami tang mga laklet ban ring du sedang long laring tang mga benar pa nga kampo iras start ban ring video. Tang shooting ani time lut na bastard kumni hap shooting na kumni ngap sukreno. Te ban hani video kadika phone peluk bro. Terus EP kadan shot ka charge ka phone. Bakam charge hira bat kam on hira ka phone ma. Tani EP ba shot ani EP ma tak ma. Tapi ba ni kan seing di way hindak tok seing ni. Sasanya dan itu pelok yang kami ding long charge kami ding tu hantu long ing tiu diode baru capacitor diode baru power IC teh ni te perlu bro akan ni video teh kumno bangan wengi kini ikni po ya ni power IC long ngembeng ngan su jumper nak nama dulu customer la kaki plan te hani an wengi kini ya kan wengi ni arteli te bat ngan sa jumper no to seperti EP jumper to khamat ta bro so ira khamdeng video dum kong te tong na bang dere te enjoy ka video jonga te seperti EP itu kumno terekam mah. Te peluk bro te hani mentang apni EP ni diagram nomor ba te peluk bro nomor nganda ring video kan clear na daw te hani supni batai pi te PE hani uni line basau PM ni line basau ni lawan so no EP du plus mah te hani pin ni nani nuan hang ni te nang ni pan nuan hang ni te nani pan nuan hani wei uni long sama nuan hani nani nuan ni art ni kini arteli kinwan te nang tani kong so ngan jumper sana ni nang ni ngan jumper hak ni udayat ateli mang ni dayut ladu tem long so te ni power IC pan lam nang sim de capacitor ti bayong na tai nani ngan sim ngan pandai ni ngan jumper han ni ati lain basau iem te atau lain basau tengah sim na tu jerong ru dengan sim sana ngan sim pan ani na jerong nani capacitor bayong na ni te nani capacitor bayong ngan pandai hang ni masih jumper no kanang ba kafur kan charge ka euro kan ya charge long kafur kan charge namba udayat capacitor udayat baru power IC long su kadang-kadang harus jumper no namba customer la kerki kadang yang bang hablit no tengah sulit tum telam kat mengalah ni te belok bro tengah sedang ka jumper no iga diga jumper ni ka phone tengah sedang jumper na swa tengah sepi EV phone kumno ka charge ka phone kamen na mah ta belok bro tengah sedang ka jumper na swa mah. Ta peluk bro te ka phone kala charge bat ka phone ru kala me tem der kum ni kong mane ka phone long perba company video tang mak nang benar ya di baka video karing na kamring benar ta den telah upload bar kai kam cha pangasa i video are to ka wai se klaim yo ding re te ba handi ta kuno peluk bro kum terekam jonga te saya comment lang pi masa bata lang pi kuno kum terekam kabian ambiang kum terekam jonga mah te bas ko kulis sibun kulis jarung EP ba fil like subscribe ya ka YouTube channel jonga ba fil page doi te kulis sibun kulis jarung EP te pi ini tang jampor na te ba ni atli mo mana tong ba pri tu ka po diagram te ngala jampor natu way natu pon hatu diode te natu capacitor hatu way capacitor pat te ka phone ba charge do along to EP ni pt ka phone pi te mas ni ba tap na pi mah tah ni fil
EP titil adap lai persen di bitri intai mana te persen berba charge berba senam tu kan long charge kan buka itu sepang tak reading kalau aja po di sini masih apa teka charging IC ru la check enteru kalau one reading tu 6 point te handir kalau phone kalau charge mana 100% meta lai persen te bro te terkena terekam sebentar lagi te mentang ngan fix ngan iber khot channel sedang ini ka phone bangan sa ngan sa pen EP kun dalam adap kun phone ka ye kan te kemana te bro tangan pendat ini so pelan berkhot ni phone dengan sa ko te nama te bro tangan adap pendat ka phone ru te bitri udang charge mentaru kalau ya 100% te phone kala charge te phone ngala pendat ni sedang te yang te bro te masuk pi te kundung terekam nga te please saya komen selang pi baca please saya like subscribe lang saya sin te kebeli subun kebeli jarum EP bro te saat esok good night mah